Kinong ilam jangka HSPDP hakalai terik unailar arajar arpuar kilapan tip bakilawan kendo ya Regional Director jangka Atomic Mineral Division North East Region Dr. Prakhar Kumar hagaba ulapan syai ba ke Atomic Mineral Division AMD kamdan jeng temusyu banwat benia ke jinglan uranium hagajala Meghalaya. Presiden ke HSPDP uba KP Pangyang habai keren bikinang patai kubor luang hadian bagi kubor kelas sapriang hakabede bagajing temu banti uranium nagajela. Kumta kila Electric Office jangka Uranium Corporation of India Limited nrai kila syam balakang kerdep eka naduk kesem arajar katpra. Bat lapan kelano eknik office syaka jaka saabriu. Kumta kila lek kendo no ya uhe jangka AMD banyo gajing pensyai hakabede berkakamti uranium. Uba KP Pangyang ule tho ba Regional Director ule kubur ba utip bahai keseng HSPDP kamtam yo Presiden berem uba Hoping Stone lengdo uba persyajur banti ya uranium bar ule pensyai ba wala uranium udan bon bahai kejela nrei kamdan kanu kejing temu banti ya neumar po kendo ne kanu kejing temu ban wat bnia ya uranium ha Meghalaya nrei kejing don ke office jong ke AMD ha Meghalaya kadai ban pej kikam ha kejela Assam Arunachal Pradesh bat kibai-kibai kejela jang kathan dalam ingi. Presiden ke HSPDP ulang bakaseng ke yang scam bet yakanong rem ban persya ajor ke jing temu banti ya uranium. Balada ke sorkar pedang gakwa banda jubor ban fakti uni umar po kendo. Ke HSPDP rengkat bat kit khot jongka kan yang persya banda kun ban kit nom saliaru ban set patok. Uba KP Pangyang Uloong bahag senam arajar arpau keladan kejing pei jong kejaka kebelati benya ya uranium hanong ba jenren. Ban nagaliang jong ke HSPDP kalapha da kejing tho syak sarkar jela ban penting kena. Bakam dai bandon kanu kejing lat cabar jong ka LRB jong uranium. Ban nalor kani ke sarkar jela kalakhang no ek skul hadam yasiat ndrei ke HSPDP keladawa bakam dai ban khang ek skul. Tang namar kejing persyati uranium. Kumta la plia biang ek skul ban ajing syakri kena. Hagaba kino hikai kila lit pai biang ban ajing nang jing start ki kena kebadan hakathan. Uba KP Pangyang ule tu ba ke HSPDP kalapan jing syairu ka bedai ba ke jing snai ke surok nanong ston ramrai kersai ba ke surok nanong ston ceduk dom yasiat. Yo kadan benta ba ke jing temu banti ya uranium. Hendrai la yo jing pensai ba ke jing snai ke surok amdan jing dai ruem ba ke jing ti ya uranium. Kecilai kecungi kalong ba ngidaya kenduk marfat heki bahato na ka sorkar India kadang don em ke jingtmu ban explore lani ban extract yang duyong yau uranium hapo kenika state kecungi kecela kecungi Meghalaya tadi kecungi keren udang wan joint chain menin kesihi ni director hendrai ulakren syaikirar ba ka AMD kalong kum ka ministry ka papait ya kajing don jigi marpo kendo ka bai ka state apo kari ko bai tenrai ka badai le ya gane ka dai ka usul kum ka agent ning la blong le kum ka bale ka corporation ka bale ya ka mining mo activity tenrai wong shai ba ka sarkar India mo bedai bat kane ka kam ka pakmi marpo kendo kam tam uranium ka klemdon shu ka program jongka ka agenda jongka ban explore ki ong no further works no further exploration na ka banta uranium po ni ka state ki don hang take office tang na ka banta ka state of Assam ka provincial ka bergiwe ki state teno ya kani ki stand committed but ka ka ba ka sarkar jela jungi kala rai haka dakani ka sarkar ka mushwa po ka jinam Dr. Mukul Sangma strict August kat kan 8000 kan riu ba kila kan sai ka rai ka cabinet ba kanom don shu kanu ka kalau withdraw no ya ka tu ka jing bandan ka pre mining apo ka state ke jongi ka badon kuma south pa r hectares ye apo domyasiat ka bahaban ta apo ka southwest Hasil district. Deke ke baka sarkar kelarai, bat kamtam ke baki pajba ki persya. Tena kaliang jongi ke MD ni stip syai ba kadon sibun uranium hapo kani ke jela. Tenrai ban ti
ini ke jing tu ban ti kam don su adun ta kasi tenak ta ka daw ngi ong bai kum ka party ngi kwa ban sai dar na marba la ka don ke jing tu ka tin dak mai pat te kan create wat ya ka jing long ka jing ta ka song sai